Fransi itu macam kata yang bagi apa media kota yang curu lo. Anak dom bagi falam tiga lah pulo. Patu mi ini dom keswasi tiri piasong ben Amerika. Ini dom border government minister protection lo atur bola akhirnya panci tong dang lo. Asal budak sendiri dom nan dom hani titi ni rak pana pacini panin hang lo. Asal asal pacini panin dom secretary do orang kanser por terhadap pan WhatsApp. Katanya, pardon, hitung karpeng lo, Jasmine pet non Assam lapen Meghalaya atung border aputha, acing kicing ay bomhut West karpeng mati Meghalaya government pentame, mati Meghalaya long adiputi ASEAN pentame je Karbiang long West Karbiang long kito block 1 lapen block 2 bang ke rit nang transfer tunai walam Karbiang long ur tutu dason si mando na sinung Karbisten and Youth Council pen mathasi Cabinet Minister Assam Border Protection and Development Department akhai atul burasa rapan itong patumi KSYC team pen itong chitong damlo apen nalang lipat itong KSYC asong pen non Assam lapen Meghalaya anggong border aku tak cingki cingai bom along ningki po ke po alam ke untuk jer laben lam ke sini tu malang lihat tambah sini tu. Nah sini tu patung ni alang li office alang li official resident along situ dampen alang li panci tu dam lo. Tapi itu memorandum da pilon tu pulo je 1951 pen constitutionally democratic border aboundary apa atensi 1951 atensi tu theming ada ipine blok Block 1 and Block 2 putha Assam lapen Meghalaya tu ciki bomahut compromise lapen la Block 1 and Block 2 putha cingki cingai computer ni pusmi tu mane border protection and development minister apa ni tu tuning ri lapen kanda jongsi lani tu kecuning ri ateng pen alang itu Block 1 lapen Block 2 Meghalaya pan kupini give and take polisi long alang itu kahutai jeso ni kamat hadu di pute Karbiang long lapen Assam kang sihur cudut pu busayang liman tu hantekan jam lapen itu misi alam aku minister apa itu Arjulo je nam itu non 15 Agosto apa Meghalaya lapen Assam government tu kacing kacing mai long Karbiang long West Karbiang long le apa sa cingki cingai pondoi ma untuk majulo asalang itu pen clear kan lo je daso kono man tu kacing mai kono mila lapen Cabinet Minister masih dana pulo je lagang so border aku tha bangke itu ke bang jilangan ni aku patai singi thusi cingki cingai tu mekana uselang di mina masih ni to man mane na khalun nasi Karbiang long arat mane bachi di bang lain lo je itu lagang so Meghalaya tu ma claim bong no gobe me itu na so Block 1 laben Block 2 Meghalaya border West Karbiang long along le aku tha itu kado gobe song dorong political party chipu ke me itu chisong ke baja ni kali ni kute ke bang jilangan ni itu lasolong le kangbuji tak imbuda tahai bus itu nan matha nitung ke Karbisten and Youth Council jong ke long le tha matu ni compromise me tapi long le tha tu na chisong mo magom no la sila ka me Karbiang long tu mo sonse la sien ni je be inchi da pite ko sonse Karbisten tu Karbisten and Youth Council stand da lain je nitung ke Meghalaya pucholo Nagaland pucholo Nugong pucholo Karbiang long lo tu most council Karbiang long tu most council aju national long le anje mane atapan inci si pitan tege kontrol na pe jong sini tuma adimana te pe jong sini tum chitonte lipute ke bang jilangan ni ke rap kurpa rat tangro me ke hidung ka song doing tu na so hu nitum minister hanu pukang dalo je jong sini ani tum si la so ken ka avilan dima tapi jong si blok Meghalaya pan blok 1 blok 2 kahutai jalan ko bolu lipute lada ke sulu sudak chokeli pran mu hipi kana ho kadai situ puda lalu bangke nitung ke organization nitung government masih pressure people pula dake pu Meghalaya part amuni itu mereka benglo pun ada part amuni itu anggong ada ke musa dulu benglo nak kimia nama itu buat kita ini tentang bensi pula ada kuna ni pidam pun bukini pun itu lagi claim dulu apa sih itu responsibility bangke government kan itu ke lagi itu pressure pinang pun laluasi government tu mesti no amatir government atau matunda asam government tunda block 1 and block 2 kahudai je pange hudai po pula tu cipaklan kila asi cipaklan kila kami itu mah lo ninga lo ka kiri ko
laso posi hitung border protection and development minister macam itu no kasi laso lang hitung hantok karo la galang ni si nang ku duno je nan to man ako ino ngadi ako ci hitung kacing kije pan ako lang ni aku saya lang na handa tapat long hala border hormu blasting ni pini pang purla patang nang tum cibonai dam ni putong nang tum song hin men pupoma mati government bantong so hormu cibonai dam serang non ma prabjin men putong tum puni border ke rai kon asai ke lage government lagi Assam government sih itu lagi nasi lah kupini sulu sudah cukup utami lah hai kila cari nahin kila kata itu kila Assam government lah karbeng no tumus konsil nasi border pila le kampung dano ayah le kampung dano government tum sila kecikena ada itu ke government tum karbeng no border ini kupenas park itu ke kapre ke itu datang dari si kupini activity siklem nahin kila kita aku aron karkan nasi matet nasi government apa dulu nasi government serius loh so minta